fitin misna rai thoinak Bible chathiang kan thenga ding mi kan relnak chan isilai oko thla ni kulle ni suri nilini cha e Bible thiang kan rel nga ding mi chu Koran kot khat angan pakhat ame pakhat in pakwa tiang Pathian du nak in Christ Jesu lam kaltu siding a ko mi kaima pole kanao sothens ni Koran khwa i o mi Pathian Krifa bu kha cha kan in kot na nanni chu Pathian mi thiang si oka ko nan si Christ Jesu he nani pe tlai na thong in Pathian ta nan si John Jesu Christ chu kan boy zong asi an boy zong asi be ban to in kan boy pa Jesu Christ min in tha acham mi pau chu khozai ka i o mi an si man a Pathian ta chu an si ve Pathian kan pa le boy pa Jesu Christ ni ve le dai na in pe ko na se Christ Jesu thong in an pek min na avel ro a hin ka Pathian chu kalom zong zal Zaicha tia Christ thong in zai zong vel te a nan rum chang hol lai le ngat nak lai zong a nan rum chang chu alak nak chu Christ kong kan chimi betakha nan chung i fek te in a nak a hin si kan boy pa Jesu Christ alak lai nak nan ngat nak a hin thlachua nan hmu lo mi pakhate man a lo ama ani chun adong tiang in fek te in an tar na lai kan boy pa Jesu Christ ni a chun how man ni sual anin phokhaw na lai lo afa pa Jesu Christ kan boy pa he hoi kop na ngai ok a an kau tu na Pathian chu sum tla ka su ko boy pa bia si Thong thabia ril na mathai angan kulali a me som ni pani in som nga pakhatiang chucha a nan boy pa arat lai ni nan khat lo cha a raring te in ko u hi phil ha u in ngai tu ni mi fear arat lai chan kha ngal se lo ngit lo te in arak ha I mi fear kha a in chung a alut nga lo churang a chun nan ni song tim chia te in nan zong za ok se Zaicha tia mi fapa chu nan irin lo cha a khin ara ko lai chu si cha a hau chu da zum ok atlak mi le afim mi sal chu si chuban tok in zum ok atlak I afim mi sal chu aboy ni asal hoi zau khen tu ding a achan ma te in an rol a pe tu ding a achia mi kha si aboy pa ni atlun te ka arian arak ton leo te a aron that mi sal cha a chun lunglom ok avasida chu sal chu aboy pa ni angai mi thilvial te zau khen tu a achia shrim lai tia kan chim na siman se lo chu pa chu mithalo asi a chun kaboy pa chu ara chomli lai lo tia along chung in ati lai I asal hoi kha athuat aden ha lai I zuri pol na he khan an ai an ding ti lai chun aboy pa chu ni khat khat chu arin lo chan le angat lo chan a aratlong lai I aboy pa ni chun asam chik lai I midep de pol na huna khan a tar ve lai chu ka a chun atap lai I a ha chang arial lai boy pa thong thabia si Boikria dot mi ula naun ha tudan kan upi ne kan tim piak mi mathai thong thabia dal kulali chang som li le pan hi in som nga le pakhat chung a saupa cha a som li le pan hi te long kha kan rel lai chu cha nan boy pa arat laini nan ha lo cha ral reng te in ko u timi tlang tar in nin thajang lakti le roti kan du na okos tha kulsri ni pau pau hi kanu upini mithyang Monica poi sungloi ngai akan tua pian si hi mithyang Monica hi pums zathum le somthum le kum khat a Mount Africa dai taka state timi khwapi a chokami si angat chat leu te in biak na le azom ngai mi pakhat araksi avan upat deu tika anu lepani zum lo tu rom mi phun pakhat asimi patrias he thi umna an to tar na
chun thi na an to anu in boy pa ni thchu apek e pa pakhat an ngei chu pa pakhat chu Augustine an tim asi ha chu Augustine chu aban upadeuti ka anun na ka swal na phunjik atwa mi swal na aji apeng mi swal tata pakhat araksive chun mi swal tata asin nani chun anu lungthin ka father e lungrthe ngai in umpeng chungpa ngai in umpeng asina in boy pa pathian sina lungdong loten rol thacham na khe atuap eng umpeng mi thiang pakhat arksi bantuk te in lungdong loten pathian sina athla acham na ruang ava pa jong zum lo tu sinak in athilai kum khat tipil na arke ing catholic khifa pakha rakchang chuwei bantuk te chun mi thiang Augustine jong chu anu thacham nak thong in anun nak arak I thleng mi thiang kanu bi chung theology kan chong chu ma leu mi thiang Augustine pakhat theology arak tiel min thang tata pakhat arak si ve chu zero nga si ti sa chun anu thacham nak thong en asi tin na kan mu kho me asi nina voi khana bible kan rel mi chung first Corinth dalkha changkha in changkwa chunga zeida kan mu ti si chun nani chu pathian mi thiang si wa ko mi nan si kan ti chun avun peri mi chu zeitin avun pe ti sa kan boy pa Jesu Christ kha achami pau chu khozai kai ummi an si man pathian ta an si ati khozai kai kan khozai ka in kha kan cham man pathian ni chu akan thei ju kan thacham na oj avan thei di ka ami thiang sio akan au no chanak chu arakling hi nina dot mi ulanau na mi thiang Monica nunak asise mi thiang Augustine nunak asise nangla kai kan mu khomi asi chun mi thiang Monica chu fara pakhat arakti mi zaitin mi khli he rol ul kha acham mi fale chu zaitik mana andok thai ballo ati dot mi ulanau na nina nanglake chungkhar akan fale cha kan vapa cha anu na ani khleng ding cha mi khle he nu cha chungkhar nu ni pathian sia thla kan chambal mo kha nanglake kan na ka ichek usi nina mi thia Monica anu na khi chonot lak tam bi chungkhar na ni kan mu khomi kan ni lak teng mi tam bi nen thong thbia kan rel mi chong zaida kan mu ti sa tim cha del ral ring te in nan boy pa Jesu ko rat lai na ni la chan nan halau cha kan ti toni ulanau na zerwana pa pathian ni kan boy pa Jesu ko rat than lai na ni la chan he athu athi te in acha zerwana da kan halter lo ti sa chu ni fa kan nu na ka dai thang lo in tim cha den kan tharau nu nak cha na se ti kan du cha asi kharau kham na hu na se ti akan du cha asi lenglei tam nak lenglei tim tua na he kan boy pa pathian adu lo mi chung lei kharau nun na amma hai pe tlai peng amma tu ning te amma he ton khona dinga le nun he kan boy pa pathian akan du mi asi cha asi chwa mi fear ba tu kan ara lai de ru lo pi in ngei tu ni mi fear rat lai ka hal lo cha kan ti nanglake kan boy pa Jesu Christ arat laila nile chan kan hallau cha hen kan khrau nu na cha tim cha te si zerwana tim cha te le ral ring te kan lai thai jing kan nu na kong kan hallau cha asi kham na mu chan chun hin ni asi kan valei pizong hi nini khat arok sim lighting mi asi cha tim cha ten kan ding si chun minung kan nu nak zong hi chan toi te long asi cha nen dot mi ulanau na tim cha ten kan ding me asi kan boy pa Jesu Christ arathan lai na nila chan nen thong chbia chunga kan the ban to te in kan hal lo cha mirum pa ban to en thinu ngai chi lo en kan nun chung kan swal kan pal na vial te cha ingai chi in ama ton khoding afimi nganu pa nga ban to te in kan kharau nun na cha hen tim cha te le ama he rol is from khona ding ral ring te in anung mi pathian phnu fa pa kan si nak tang haka service RVA angai tu nandi lak chunga boy pa ne thar in khachwa za in be ko ase boy pa mi nong hi zai hen kan si dan ha Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Bible lay film thiam na kong he pe tlai in Israel mi na Egypt ram in an chua na kong kan nak chim lai Egypt ram in an luat nak chu Judah mi phun na zup nak I abepi bik asimi thil chan ning pakhat asip Judah mi na chu ma chan chu an pu pa na kha pachian ni Egypt ram in an luat tar na tia zongzal in an phit lo tuan bia ning zong in pachian ni an ni kha akan thim tia an zum deu deu pezul in adu nak zul kho ding a pachian ni sinai tlang a nol bia akan pe ti an zum chang Egypt ram in an luat na kong kha vai tampi an murka in an pe fa na kha an chimpeng na in cha in tial mi chu aum lo chun ha lak a pu pa tuan bia tampi a tel cha in an tial chiu tka ma kong na arak etel cha a atu chat a chun thai har ngai te tuan bia ning chun a foi na in konglam declare na tu chu thai ok a har ngai chu cha a Bible ni alang tar ning long in konglam hu kho chung pe zul in golding ase pachia ni Mose kha thim in au na Mose chu Israel anu in ashin I Egypt sia pasang in a athang mi pa pakhat kha atha ruang a Egypt ram in arakzam Exodus angan pani ame pani churuang a pachian ni Mose a thim I a hruai tika Mose chu Israel anu sin in pachian din na upat na Egypt siam pasang in chung in thiam na phim na phun phun media mi phun na I theseron nun mu ton na phun phun kha angai mi pakhat ase Exodus angam pachum ame pani ning in Mose chu median hun in a ummi Theseron ramlak pakhat a pachian kha rakmu pachian asi kha maini akang na in achiam lo mi burbuk pakhat mang in tete arakdir chukong kaw a asul lam phun phun an pek cheu cheu khat ni atla deng mi ni cheu nak ruang a asi anti walai in akang khau mi alit nak tha jang angai lo mi dat khu pakhat ruang a asi anti cheu khat ve ni asi tak tak mi nak in Mose thinlung a achuak mi lak nak asi tia an ruat nak an chim chiu zaikhom asia Mose le pachian I thai hoikom sarnak kha achim du mi si Egypt ram Pharaoh boy sin a akal I Israel mi na kha sultan nak in tlanding a pachian ni ama kha akafial tia azum I chawlan Jupin a kiban tok vakal in atwa nak a Pharaoh sia pasang kha sise Israel mi na kha sise an zum deuh nak ding a pachian amin thar asimi keima chu keima kasiko I am who I am ti mi Exodus angan pachum ame thlaili kha ape pachian sin in ana amu na kha tete pia ding a thiang thun in run a channa adam mi kut in thing hui na kut a channa na kha to kho nak nol arak ngai khi thil na zong Egypt min ha ni an to kho ve kha kan mu Kirian phun in alem soi na I tainak amu lo tika lamdang phun phun kha arak man than ti nung zot nak atlun na Mose ni zeiban to khoro har thil na kha to ko man se lo Pharaoh boy chu mi phun lotar ding kha alung hakri ma alung thlending a vaisha khengte Egypt ram a ti nung har nak atlung tia rocha khum thiam sang tampi ni chingchia nak an to mi chu ma zot nak raichian ha chu Egypt ram a atu le atu atlung mi asi tian zum mel chut nak sinak in rocha an tian nak chu Mose ni Egypt ram aphak tega chu raichian ha chu pezul in achuak I kiban tuk asiding kha Mose chu lan kan in angal chungcha a si siman selo Egypt min ha ni chun pachian athinlung cha a kiban tuk thil atlung lai tia an zum khi thil na in luating a pachian athindam tar ding in pek chan a hau anti khi konglam kha Mose ni achawlan I athin hong mi pachian chu Israel pachian asi Israel mi kha luatar law a raichian na alaw law lai tia ti chun ha chu chapar pakhate law in mu mi asilo asuna in Mose ni Pharaoh lung thlentar na ding a raichian na kha shambun in aman kanti kho anhubik a aman mi ti nung raichia chu ngak chia kha zot in athi tar na na kha si
ma kong kha an chim atam tika Egypt mi na chu pu patuan bia sina in fater na long thi se ti mi phung a achang Israel mi fater na an luat nak chu aidin le thut thokin adan long selo in zot nak atla nak mun he a hlat nak mun a an ruang a si tian ruwa anu a chun voi khat nak paska poi ruang a hi zot nak in pachian ni a hlat tar lai tia zup nak in an chaw hlan chang release hen an tan nak Exodus angal haili chung a atli zami Israel mi na chu release an le rakabu na kalak a kham an si tia ti Judik a mechut nak in Israel min ha chu an luat I Egypt rakam ha chu ti chung pil in an thi di tia achim Bible cha a an ni an tan lot leo mi hun kha release an asi tia langter asuna in Hebrew Bible tu a chun phai kung really Red Sea ti in alangter really chung a phai kung tampin ha akhau nak tipot nak laikam in an tan lot mi asilai tian rodam Chuve bang in Exodus angan hlai thum a me hleriat le angan hlai nga a me hleriat zong a Red Sea really senti mi befang a man mi kha kan mu chucha a avolai man thlak ning in pi thun khwa ni chu lai I tipot nak theng kha an tan tia ro kho si Exodus angan pali a me kulakhat ning in ma ti mai kha tan kho nak ding a kong lam pani kha ro cha achia pakhat nak chu ni chu lai thli a hran ruang a Zan khodei really mai chu valai a achantar achil tia alangtar ma Bible a me a achimri mi chu ti chu then hi a then I alai fang a valai anchang I Israel mi ni chun an tan tia ti pakhat na konglam chu kau kek ning in asikhau na in panhi na konglam chu khro har me chun na ka si tia alangtar hi panhi nak chu ma me chun nak achan hu a bezai mang in Pachian kha chonglom adu nak cha a khru har deu in achim mi si phundang in chun chuti achim nak chu Pachian chu ama tit nak tlintar ding a ko kek tha jang a man na kong kan mu chupin a chiu khat ni really mai an tan leo a li fak pi in a nin tia ro na an pek ti akoi I walai chung in an tan kho si tia an lang tar chiu palina Thasiram chung an va leo an mu mi rol na Mose chu Midian hun I arak leo Thasiron nun ning kha tamnon pi in arak ngal chang ti kha kan thai chang ase ti na cher na mu kho na mun kha a ngal chang bang in khwalam a bom tu tampi arak si akha mi ti man kha ti thlum a ser kho nak lam arak ngal mi ase longtum in ti chu atar kho nak zong athiam Exodus angal hlai nga a me kule thum in kulanga angal hlai suri a me pakhat in parok chung chupin a rol he pe tlai in mana changreu kha an hu te alangter mana I sulam chu what is this Exodus angal hlai rok a me hlai li ti si cha a Israel mi na ni an aibel law mi thil kha an aina kong alangter mi si chun va te sa zong aina nol an ngai ma va te na chu Europe ram in chak America lai a thial in an zon leo a thliruang a Thasiron chung a an vatlak tika foi te in an tlai na I an ai kho nak si ti an lo dam chiu arak ngai tu zapin an chung a longlom nak tampi kan ngai Dan kan ngai mi ati chang ka a nan zaten mang sa u